popularan i dan danas. I evo ja ću reći samo nešto ukratko o pojedinim falsifikatima. Najpoznatiji u svetu priznati falsifikat jeste Konstantinova darovnica. To je falsifikat iz 8. veka. Prvo je bio predočen čuvenom franačkom ili francuskom caru Karlu Velikom. Franački car Karlo Veliki nije vidio da je to falsifikat, naseo je na papinu prevaru, čak i da je hteo da prepozna, nije mogao, ne zato što je falsifikat bio dobro urađen, već zato što je on bio nepismen. To je otkriveno u 15. veku, tek u 15. veku da je reč o falsifikatu, iako se ranije sumnjalo, a pripisivao se rimskom caru ili vizantijskom caru Konstantinu, koji je vladao u 4. veku. Znači, falsifikat je napravljen 400 godina nakon vremena koje mu se pripisuje. Kakav je to falsifikat? To je dokument u kojem je bilo zapisano da je rimski car Konstantin navodno predao vlast i autoritet rimskim papama. Dakle, stari Rimljani su to vreme vladali celim svetom i ovaj dokument, falsifikat iz 8. veka, ima je svrhu da prikaže kako su rimske pape naslednici rimskog carstva, odnosno da su oni novi vladari sveta. Otkud ideja papama da vladaju svetom, zašto su drugi prihvatili rimskog papu kao svog suverena, kao svog vladara? Naprimjer, svi zapadnoevropski vladari su ratovali u ime rimskog pape tokom cele istorije, kao što je bio franački car Karlo Veliki. On je ratovao i protiv Srba, samo ne sa velikim uspehom. Možda je. Idite redom slobodno. Dakle, svrha tog falsifikata je bila da prikaže pape kao vladare sveta. Otkud njima ta ideja? Ta ideja potiče iz rimokatoličkog učenja koje se odnosi na određena biblijska proročanstva o takozvanom posljednjem svetskom carstvu. Reč je o knjizi proroka Danila, tamo se govori o nekim poslednjim vremenima, o svetskim carstvima i rimokatolička crkva to tumači na takav način da su rimske pape navodno vladari sveta i da je njih lično Bog predodredio da vladaju svetom. Da će tako biti do kraja istorije. To je njihovo neko tumačenje, verovanje. I zbog te ideje nastaje ovaj falsifikat u koji su svi poverovali i zbog koga su svi služili rimskog papu i ratovali u njegovo ime. Oni su, poput franačkog cara Karla Velikog, ognjem i mačem širili katoličku veru. Kasnije ću spomenuti još jednom ovu Konstantinovu darovnicu. Sledeći falsifikat je manje poznat, ali je jedan od najneverovatnijih falsifikata. Reč je o takozvanom pismu Svetog Petra. Ovde se misli na apostola Petra, ali ne da je on napisao pismo u 1. veku, kada je živeo, već da je navodno napisao pismo u 8. veku, dakle 700 godina nakon svoje smrti. Dakle, pokojni Petar je navodno napisao pismo. To pismo je bilo predočeno isto franačkom kralju, koji se zvao Pipin. On je vladao pre Karla Velikog, dakle Konstantinova darovnica se još nije pojavila. I tu tadašnji rimski papa, Stefan II, pozivao je franačkog kralja Pipina da mu pomogne da odbrani Rim. Rim su tada napadali Lombardi ili Langobardi sa severa, Arabljani sa juga i Srbi su na Balkanu sprečavali dalji uticaj i širenje rimske crkve. I zbog toga je papa pozvao franačkog kralja da mu pomogne. Međutim, franački kralj Pipin nije htio da pomogne papi, tada još nije postala Konstantinova darovnica, nije htio da mu služi, za razliku od franačkog cara Karla Velikog, i onda se Stefan II dosetio da napravi falsifikat u kojem je doslovno se predstavio kao apostol Petar. Dakle, on je napisao pismo i predstavio se kao pokojni Petar i obraćao se franačkom kralju kao da ga lično apostol Petar poziva sa neba da odbrani Rim. I franački kralj Pipin je poverovao da ga poziva apostol Petar. U početku je bio sumnjičav i pitao je papu Stefana kako može Petar da mi šalje pismo kad je on umro pre 700 godina. A njemu je papa odgovorio da Petar nije stvarno umro, nego je navodno negde na nebu i on mu šalje pismo sa neba kao svom nasledniku. Navodno apostol Petar je prvi rimski papa i on može da šalje pismo svojim naslednicima. I ovaj Pipin mu je poverovao i došao sa velikom vojskom pred Rim, oslobodio Rim, oslobodio veliku teritoriju današnje Italije i poklonio celu teritoriju koju je oslobodio rimskom papi Stefanu i od te teritorije nastala je papska država, odnosno Vatikan. Dakle, da nije bilo ovog falsifikata, možda Rim bi bio osvojen, možda nikad ni rimska crkva ne bi postojala.
ovaj falsifikat je direktno uticao na istorijska dešavanja u svetu i možda doprineo, dakle, da promenio tok istorije.